Mu Rwanda urukiko rukuru rwari ruhamije Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan ibyaha 4 birimo icyo gusagarira inzego z'umutekano. Rwamukatiye igihano cyo gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 y'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye isomwa ry'urubanza. Eric, ubu tuvugana urugo rwanjye inzego z'umutekano za rwose nyuma y'iminota 3 ishize umucamanza afashe icyemezo, polisi ribe urugo abantu rwose abantu turi kumwe bose baba bose nagira ngo umuntu abarize rwose basanze ndi mu nzu ndi kuzinga ibintu kuko niteguraga kujya kuba nafungwa nari byiteguye. Ku murongo wa telefone n'ijwi ritabaza umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné wakunze kwita Cyuma Hassan yabwiraga ijwi rya Amerika ko yarashundirijwe n'inzego z'umutekano. Ni nyuma y'icyemezo cy'urukiko gitegeka ko ahita afatwa agafungwa kubera ibyaha yahamijwe. N'urubanza umucamanza yafasheho icyemezo uregwa atari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga umushoferi w'umukazi n'abandi bakunze kubafatanya mu kazi, itangazamakuru n'abandi bari baje kumva icyemezo cy'urukiko. Umucamanza mu rukiko rukuru yabanje kwibutsa ko umunyamakuru Niyonsenga na Fidel Kuradusenge bareganwa bari bagizwe abere ku rwego rwa mbere ku byaha byose baregwa. Mu byo yasuzumye harimo kumenya niba umuyoboro wa YouTube Ishema TV acishaho amakuru nk'umunyamakuru utari wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Urukiko rukuru narwo rwemeza ko koko Ishema TV yari yanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko hari n'ibihamya. Gusa umucamanza avuga ko abakorera Ishema TV nk'abanyamakuru b'umwuga bo babyiyitirira ashingiye ku mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'amategeko agenga urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umucamanza yavuze ko umunyamakuru Niyonsenga yakoze amakarita y'itangazamakuru atabifitiye ububasha. Aravuga ko yagombye kuba yaragannye urwego rw'abanyamakuru bigenzura bakamuha ibyangombwa bimwemerera gukora itangazamakuru mu buryo bwa kimwuga, kuko mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko ushyira ibintu kuri internet wese merewe ariko atiyise umunyamakuru w'umwuga. Urukiko rwavuze ko kuba Niyonsenga yaratanze amakarita yanditseho Ishema TV yarahawe uburenganzira n'ikigo RDB bitari ikibazo ahubwo ko we yabise abanyamakuru. Yavuze kandi ko ubw'abanyerondo bo mu murenge wa Gisozi ari naho yabaga icyo gihe mu kwezi kwa 2020 bamufataga mu gihe cyo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 yabatutse ababangamira mu kazi. Umucamanza yamuhamije ibyaha 4: icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitira umwuga w'itangazamakuru, gukoza isoni inzego z'umutekano n'icyaha cyo gutambamira imirimo ya mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ntiyagiye kuri y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka 8 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, bukifuza ko nyuma yo kumuhamya ibyaha yahita afatwa agafungwa kuko ibyaha umurega nyuma yo gufungurwa yakomeje kubikora kandi bifite uburemere kuri rubanda. Umucamanza yavuze ko ibyaha umunyamakuru Niyonsenga yakoze bigize impurirane imbonezabyaha kandi ko nyuma yo gufungurwa atabihagaritse. Yamukatiye gufungwa imyaka 7 muri gereza ni miliyoni 5 z'amafaranga kandi ategeka ko ahita afatwa agafunga urubanza rukimara gusomwa. Mugenzi we Kuradusenge we yagize umweru. Urukiko rwavuze ko byose byagizwemo uruhare n'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné kandi ko nta bimenyetso by'ubushinjacyaha kuri Komeza Usenge. Ku murongo wa telefone mbere y'uko atabwa muri yombi, umunyamakuru Niyonsenga yabwiye ijwi rya Amerika ko atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza. Mu by'ukuri iki cyemezo cy'urukiko ntabwo nyishimiye mu buryo bugaragara kandi bwagaragarira buri wese, kuko ntabwo wenda nageze mu rukiko ariko bambwiye ko bahamije ibyaha 4 kandi ndegwa ubujurire byari ibyaha 3. Kwibaza impamvu rero babigize 4 ubwo ibyo bindi sinzi aho byavuye mu by'ukuri, kuko ntabwo gikurikije amategeko kandi nta nubwo urukiko rwashingiye ku bimenyetso twatanze. Ubwo umunyamakuru Niyonsenga we arasangana amagingo y'ibyemezo biri kumufatirwa bigamije kumubuza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Njyana kuva kera na kare nafunzwe nta cyaha nakoze, umucamanza byemeje ko nta cyaha nakoze, ahubwo byari byakozwe umugambi wo kuncecekesha ubu bigakomeza gukora inkuru dukora tuvuga zikakaye ziba zigaragaza ibitagenda neza byakozwe n'ubutegetsi cyangwa se bari mu nzego z'ubutegetsi. Bari bazi ko nzacika intege, babona sincitse intege, bari mu buryo kuncecekesha, babonye ntacecekere nk'uko babishakaga, bakoresheje inzira zabo n'ubushobozi bwabo ko nafungwa kugira ngo nyine uwo mugambi wabo kuncecekeshejwe mu bikorwa. Ndaba nsize icyuho gikomeye mu itangazamakuru kuko ninjye munyamakuru umwe rukumbi wari usigaye mu Rwanda nkora inkuru zitagenda. No ku munyamakuru bimazemo igihe Bwana John Williams Intwari, umuyobozi w'ikinyamakuru iremenews.net na Pax TV, akavuga ko icyemezo cy'umucamanza kirushaho gukandamiza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ni icyemezo kibabaje, ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ni intambwe ikomeye
yo kubuza kumva ko babasha gukora, kuvugira rubanda, kuvuga ibitagenda, ibyo byahindutse icyaha. Ndahamya sinshidikanya ko iyo abadakora inkuru z'ubuvugizi abandi batisukira, ntabwo icyemezo cy'urukiko kiba kibaye kigenze gitya. Niyo afungurwa akagenda akajya mu murongo wa wundi bise the media we want, itangazamakuru twifuza, rya rindi rishima risiga risigiriza, n'ubu bujurire ntibuba bwarabayeho. Umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira umunyamakuru Niyonsenga yabwiye Ijwi rya Amerika ko atarabasha kubona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko kugira ngo abashe kuba yagira icyo ayitangazaho. Gusa yemera Ijwi rya Amerika ko bazahita bajurira iki cyemezo. Umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné bakunze kwita Cyuma Hasani yafunzwe bwa mbere mu kwezi kwa 2020, ariko nyuma y'umwaka aza gufungurwa agizwe umwere ku rwego rwa mbere. Niyonsenga kugeza ubu yiyongereye ku bandi banyamakuru 4 bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru, barimo abanyamakuru 3 ba Iwacu TV bamaze imyaka 3 bataraburana, ndetse na Bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV uherutse gufunga. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Tukiri mu Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Celestin Mbala Munsense n'intumwa ayoboye bari mu ruzinduko rw'iminsi 2 i Kigali. Ibiganiro baraye bagiranye n'abasirikare bakuru b'u Rwanda byibanze ku mutekano wo mu karere. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Asumuta Kabuye. Amakuru Ijwi rya Amerika rikesha Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda avuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Kongo General Celestin Mbala Munsense n'intumwa ayoboye babonanye ku munsi w'ejo n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura. Nubwo ibi biganiro byabereye mu muhezo, itangazo dukesha uruhande rw'u Rwanda rivuga ko ibiganiro by'aba bayobozi byibanze ku mutekano mu karere n'ubufatanye mu kurwanya imitwe y'iterabwoba. Uyu musirikare mukuru w'ingabo za Kongo asuye u Rwanda nyuma y'iminsi mike habaye igitero cyagabwe nabo bivugwa ko ari mu mutwe wa M23 muri teritwari ya Rucuro mu ntangiriro z'iki cyumweru. Abajijwe ku kibazo kijyanye n'ibirego bimaze iminsi bivugwa by'uko umutwe wa M23 muri Kongo uturutse ku butaka bw'u Rwanda, General Munsense yirinze kugira byinshi abivugaho. Disons que pour l'instant, les accusations fusent de partout et nous avons laissé le temps aux commissions. Aragira ati twabihariye itsinda rihuriweho n'ingabo z'ibihugu byo mu karere zigenzura imipaka ngo rikora akazi karyo hanyuma ritumenyeshe uko bihagaze. Itangazo FARDC yasohoye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ryemeje ko inyeshyamba za M23 arizo zagabye ibitero mu gace ka Cunzu na Runyoni. Avuga ku biganiro yagiranye na bagenzi be bo mu Rwanda, General Munsense yavuze ko byari bigamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye no kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu karere. Yagize ati itsinda ryacu riri mu biganiro bigamije kurebera hamwe ingamba zashyizweho n'ibihugu mu kurwanya imitwe y'iterabwoba n'ibindi bibazo by'umutekano byambukiranya imipaka. Ibi bijyanye na gahunda umuryango wa Afurika yunze ubumwe yo kurwanya ibintu byose bibangamira iterambere. General Munsense yongeyeho ko ibiganiro byanagarutse ku kurwanya imitwe yitwaje intwaro ku mipaka y'ibihugu byombi, byose bigamije neza y'iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi. Usibye itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo, ntacyo abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda bigeze bavuga kuri uru rugendo. Nubwo uyu muyobozi w'ingabo za Kongo avuga ko bategereje raporo y'itsinda ry'ingabo zigenzura imipaka y'ibi bihugu kugira ngo bamenye neza bateye Kongo n'aho baje baturuka, hari amakuru yagiye atangazwa na bamwe mu bayobozi mu gihugu cye avuga ko abarwanyi baturutse ku butaka bw'u Rwanda. Ibi byatumye u Rwanda rusohora itangazo ryamagana aya makuru ruvuga ko ari icengezamatwara rigamije gutesha agaciro umubano uri hagati w'ibyo bihugu uko ari bibiri. Twibutse ko mu mwaka wa 2013 aribwo umutwe wa M23 waneshwaga ugashyira intwaro hasi. Icyo gihe abarwanyi bawo bamwe bahungiye mu gihugu cya Uganda, abandi bahungira mu Rwanda. Kugeza ubu bahungiye mu Rwanda bashyizwe mu nkambi yo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Aba bavuga ko bategereje ko guverinoma ya Kongo ishyira mu bikorwa amasezerano bagiranye yatumye bahagarika imirwano. Iyi mirwano iherutse mu karere ka Rucuru yatumye abantu babarirwa mu bihumbi bari basanzwe batuye ahitwa Bunagana bahungira mu gihugu cya Uganda. Itangazo dukesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abarenga 11,000 bari bahungiye mu gihugu cya Uganda. Ariko HCR igakomeza ivuga ko benshi bamaze gusubira iwabo nyuma y'uko hagarutse ituze. Umutwe wa M23 washinjwe ibyo bitero wo urabihakana.